gakomokera na giteo kinene guku kwa Muthingi TV. Tariki ni 11 mweri-ini wa 12 nguririkania ati muthenya wa rucio tugakorwo tukikungwira mambura ma thigũkũ ya Jamhuri. Akenya othe magakorwo makikungwira miaka 60 kuma riria bũrũri wa Kenya wakĩgĩire na wiyathi. Ni muthenya munene uria ithuĩ tugakorwo tugiikia kabiro kana Kenya nirorete mwerekera uria mwega miaka 60 kuma riria mukoroni ehereire guku. No nie ndagioka niguo ngurehere gikunjuro kia mohoro ngikomenyithagia uria bũrũri wa gĩtinda ukigariũra. No mbere ndaya twambe twamũkĩre matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuharĩrĩirie nĩ atĩ rĩngĩ bũrũri kũgũmĩrwo nĩ kũra gwa thitima mweri ũmwe tu mũthuru kuma rĩrĩa thitima ningĩ ciarega kũra guothe bũrũri-inĩ. Andũ makĩria ma 400 gũthiĩ na mbere kwamũkĩra ũteithio wa irio kambĩini 3 kaunti-inĩ ya Makueni thutha wa kũgũmĩrwo nĩ mĩiyũro ya El Nino. Na magana ma Kenya kuma mwena wa Garashi na Bate kaunti-inĩ ya Magarini kũrĩa mwena wa Kilifi kwamũkĩra ũteithio wa irio na neti cia kwĩgita na rwagĩ. Ngaikara ngĩkũmenyithagia atĩ mohoro maya maitũ maramemerekio ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV, ni mũtabania waku Geto wa Irimu wa Kimani. Na tukiambĩrĩria nĩ atĩ thengia wa minister wa hinya wa mahũthĩro David Chirchir na mũrunawe wa ũkui Kipchumba Murkomen ukorwo makĩrĩra a Kenya atĩ gũtigũkorwo na thĩna wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ. Muthenya wa ira a Kenya nĩ marekorire nduma-inĩ hwainĩ mathaa matanyihĩire 3 nĩ ũndũ ũrĩa ũrathire na mbere na ũrakĩhinyĩra mĩhang'o ya ũkui oginyagia kiwanda-inĩ kia ndege oginyagia kiharo-inĩ kia ndege kia JKIA. No ĩndĩ ũrũgamĩrĩri wa kiharo gĩkĩ kia JKIA makiuga atĩ nĩ marahonyũkire na ihenya na gũtigĩrĩra atĩ mĩhang'o ya ũkui wa ndege kiharo-inĩ gĩkĩ kia JKIA ndĩnakorwo ĩkĩrũgama. Nao magana ma andũ arĩa maragĩkoretwo makĩhutio nĩ mĩiyũro ya maĩ ma mbura wa El Nino mwena-inĩ wa Garashi na Bate kaunti-inĩ nini ya Magarani kaunti-inĩ ya Kilifi rĩu nĩ marekĩtie kwamũkĩra indo iria ikũmateithĩrĩria arĩ ta irio ona nginyagia mĩrĩngĩti na mĩkondoro harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ megitĩra kumana na mĩiyũro ĩno ya maĩ ma mbura ya El Nino. Kũringana na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro uria urakorirwo agitongoria mihang'o ya uheani wa indo ici mwena-inĩ ũyũ wa Kilifi nĩ akorirwo akĩrĩra a Kenya makorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ nĩ methaitĩra nĩguo tũtigagĩkorwo tũgĩte mĩoyo ĩngĩ kumania na rĩu. Lakini kama alivyosema mzee kama alivyosema mzee Mabaya, manake nimekuja na magunia 150 ya mahindi, nimekuja na magunia 345 ya mchele, nimekuja na magunia 60 ya maharagwe,
nimekuja na mabandali 60 ya unga. Si wa kutosha. Kilifi County kutoka hii Eminyo Imanze tumepoteza watu 21. Tunayo matangazo hapa. Na mitugo ya hau gatene ya kugimarithia ciana cia kairetu nerekanite ati ni mitugo iria ifati gukorwo igitigirwo uko ndorere ningi igithie na mbere gutafania cieko ici ni cieko iria ikoragwo igitiga ciana cia kairetu na mathina maingi umwe ari thina wa ugima wa mwiri ona thengia ya mitugo ino gukorwo iri mugaru na watho kuringana na gatiba ya mwaka wa 2002. Mambo ya ukeketaji inachangia mambo ya GBV. Unaona ya kwamba mtoto msichana akiwa kwa hiyo private party yake, tunaona ya kwamba unajua mtoto msichana ni delicate sana, na tunaona ya kwamba wakitamba na hiyo private party ya msichana, tunaona ya kwamba maisha ya huyu msichana hataendelea kimaisha vizuri, kwa sababu hata masomo yake ya mtoto msichana itakatizwa, hataweza kuendelea na masomo. Hata kesho akioleka ama akuwe mama, atapata a lot of complication hata wakati wa kujifungua. So tunaona ya kwamba mambo ya ukeketaji itaharibu huyu mtoto hata kimasomo, kiakili, na mtoto hataweza kuendelea. Aswa tunaona ya kwamba ime-affect sana watoto wa Pokot. Mtoto akipitia mambo ya ukeketaji hataweza kuendelea na masomo yake. Ni choice yake ama ni chaguo lake, sio mwanamke kukataa, hata ingawa ni kali kwa mwanamke. Na kitu kingine ambacho leta shida ni kutojua. Mwanaume hajui feeling ya mwanamke, naye mwanamke hajui feeling ya mwanaume, kwa sababu hawakwenda shule, hawakusoma mambo ya sayansi ya mwili, mambo ya biology na haya mengi hawajui. Na kwa hivyo mwanaume hajui uchungu wa mwanamke mwenye ametahiriwa, na kwa hivyo inalete mambo ya gender violence. Na rĩu tukire o ici cia airetu na atumia ni ati cieko cia bara cia kemuci na muno iria ikoragwo ikihutia atumia ni ciongererekete na gikiro kinene mwena-ini wa Subukia County ya Nakuru, undu uria utumite ikundi cia gutetera ihoto cia o mundu kuingirira gatagati. Na kuringana na Cosmas Mutua, umwe ari uria ni mutongoria wa ihoto cia ici cia kemundu, ni augite ati riu ihoto ici kana bara cia kemuci ni cikoretwo cikiongerereka na gikiro kinene, na bara ici nyingi wacio itikorwo ikiandikithio kuri mawatho ma thirikari, na riu gucungiriria atumia aingi gukorwo makiaga kihoto kiria magiriire. Uũ ni kuringana na murugamiriri uyu wa gikundi giki kia Hope in Life. Kwa majina ni Cosmas Mutua, mkurugenzi Hope in Life na pia mwanachama wa Nakuru Technical Working Group on GBV. Naona visa vya dhuluma za wanawake na wasichana zimekithiri. GBV mingi inaendelea sababu ya reporting iko chini sana. Mtu anadhulumiwa na ripoti na ujule perpetrator ataendelea kufanya hilo tena na tena. Pia katika mambo ya sexual gender based violence, unakuta kwamba wasichana wengi wanapata ujauzito na wako tayari kudisclose ule aliwafanyia ile jambo, na inamaanisha mtu atakuwa repeat offender, atakuwa anaendelea tena na tena. I work with Hope Worldwide Kenya. Hope Worldwide Kenya is a faith-based
gender-based organization, an NGO. One of the key things that we have been able to notice, women are able to report their cases compared to men, and this is because they are able to go to the facilities, the healthcare facilities, and they are aware of the processes of reporting the gender-based violence compared to women. And also during the community dialogue, we have also noticed that children are also affected by the gender-based violence, and through the CHPs they have been able to report their cases, and also the public health officers are coming in handy to report the cases. A great challenge that we have also noticed is lack of the witnesses for the cases to go to the last bit of response, where we have noticed the cases have been reported and you are requested to come with a witness whom they are fearing to report or to accompany you to the police station, and this is affecting the response of the law enforcers and also the gender officers. So ripoti niko chini, pia unakuta pia wazazi wametepetea kidogo, unakuta kwamba ni kama wameshindwa na watoto wao waelekeze kivipi na mambo kama hayo. Unakuta kwamba msichana anapata mimba but ni kama mzazi kuna mahali alifeli, na ya kuhuzunisha ni kwamba unakuta anapata mimba ingine na ingine. Sasa inakuwa ni kama ile mambo ni kama jambo la kawaida. Naitwa Simon Mwangi. Mimi ni chief wa hapa Shabab location ambao ni iko na Kuru West. Kwa hivyo kama serikali huwa tunakutana katika mikutano ya barasa ambapo tunajaribu kuelimisha watu kwamba siku hizi mtoto mdogo hana uwezo ule wa capacity ya kuweza kuwa na kukubali mambo ya sex. Na rĩu tukiuma kũu kaunti-inĩ ya Nakuru tũingĩre kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa aikari rĩu na gĩkeno na gũkũngũĩra thutha wa thirikari ya kaunti gũkorwo ĩkĩmathondekera kĩara kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩmathumbũra kwa ihinda iraya. Mbere gabere rĩrĩa aikari aya matarathondekerwo kĩara kĩu nĩ thirikari ya kaunti, mararĩ hatĩka-inĩ ya kĩhera kĩrĩa kĩraumaga kĩara-inĩ kĩu, ona ningĩ thenge wa ũcio nĩ marakorwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ya gĩko ĩrĩa ĩrakoragwo ĩkiumana na kĩara kĩu. So we did a decommissioning last year, and currently as we see, we want to make it a recreational park. So as a municipality, we are really proud. It has been an ISO. Just like the Kibarani in Mombasa, we want to make it a recreational park and make sure that at least it really brings that issue of the livable town, one of the legacy of the governor. Na mimi ni mkaaji wa hapa, na hii jala taka iliondolewa hapa mwaka moja ambayo imeisha, na wakati ilikuwa hapa kulikuwa na ukosefu wa usalama, kwa sababu mtu angeweza kupita hapa, angeweza kupigwa ngeta wakati wa jioni hata mchana, kwa sababu kulikuwa kumejificha hivi. Ilikuwa mbaya kwa sababu hata tulikuwa tunaona inaweza kudhuru afya ya wananchi kama mahali ilikuwa inakaa kwa watu wa Mathare, na sana sana kwa ile kanisa iko pale ya Catholic. Ilikuwa inaonyesha picha mbaya kwa county. Lakini tangu iondolewe hata Ngongu imekuwa safi. Kitu ya kwanza ilikuwa kupita hapa, security haikuwa poa. Tulikuwa tunakuja tunaongojeana pale watu karibu 10 ndio muweze kupita hapa, na hii ndio ilikuwa shortcut ya kupita hapa kwenda ile side ya Ololua. So tulikuwa pato mkipita hapa mnaweza pigwa geta. Kwanza mimi nimenyang'anywa simu hapa mara 2 na vijana. Around the dam side within the Ngong municipality are really happy about it. For one, it has cleared the ISO. It has cleared the issue that was really a bad image to the town of Ngong with the new development, the new market. So as a municipality, we were really happy about it, even the county government of Kajiado. Sasa hii hali ya hewa area hii imekuwa mzuri, kwa sababu wakati kulikuwa na hiyo njaa la taka, kulikuwa na harufu mbaya sana ilikuwa inatoka ndani ya hii takataka, na wenyeji hawako wanakaa na amani. Riboti ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũhe kamweke ga gũikĩria no ndũgathiĩ haraya, amu nĩ tũracoka na mangĩ maingĩ.
Mwami Muramati na niĩ Njoroge na hĩndĩ ciothe ngwĩraga njũkaga gũgũbundithia maũndũ megiĩ na ũrĩmi na taririkana tũragũbundithia ũrĩmi wa mbembe tũgabundithia wĩigi wa ng'ombe wĩigi wa ngũkũ wĩigi wa mbũri na maũndũ mothe mahana ũrĩmi hĩndĩ ciothe mũngĩkenda kũruta ũrĩmi kana kũruta wĩra wa ũrĩmi ũrĩa ũrakũrehera mbeca ririkanaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ Kenya ng'ima ũngĩgũbundithia ũrĩmi tiga Njoroge na ũmũthĩ ndĩrakwĩra ũmũthĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũthomera na kumikana gĩbindi gĩkĩ gĩgokaga kũrĩ we o Jumamothi thaa 8 Jumamothi thaa 8 thĩinĩ wa Mũthingi TV wĩthomere wĩonere na ũhĩge na ũrĩmi ririkanaga gĩbindi nĩkĩ mũrĩmi Muramati. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na heti ya supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na heti ya supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya heti ya supermarket. What tata? Kitoko. Hey, wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa, uwe nalala. Karibu ndani ya heti ya supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetias, Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Gatho cia mwanya muno ni guthii na mbere guturira guku kwa Mũthingi TV gikonjo-ini gitu kia mohoro na riu riboti iria turathii na mbere no ya atumia kuri atumia mwena-ini wa Malava kaunti-ini ya Kakamega riu ni mareketie kunyitanira na gukorwo makiungania kigina mari hamwe kigina kiria kiri mahotithagia gukorwo makirihira ciana ciao marihi ma thukuru kuringana na atumia aya maugite ati hau gabere marakoragwo magitigira murigo uyu kuri athuri ao undu uria uracungagiria amukwa gukorwo makiheana iteo na riu atumia aya maugite ni moete ikinya rimwe mbere hari itemi ria kunyitirira ati ni makorwo makinyitirira family ciao na njira nene. Omwami Musalia kitu yenye ametuambia, mukienda Western tafadhali musipige siasa. Cha msingi ni kuinuana, uchumi bora, maisha bora, pesa mfukoni. Hatuwezi kuwa na wachache ambao wako sawa na watu wetu wanaumia. Tumekuja hapa kuinua nyinyi, manake mkijiinua mtakuwa na mabezo na maringo, hamtatumika. Na wajane, wasichana ambao wanaolewa, wamama, sisi tuko na nyinyi. Manake tuliambiwa ukijenga mama unajenga jamii. Mhaya Mkapa na mangi chini. Mimi sijaiona.
Mhaim Kabras anakuanga akiamua ameamua. Akisema ni kukanyaga kwa boma anakanyaga. Akisema ni kujenga nyumba anajenga. Hiyo ndo sisi. Na hiyo ndo lazima tupe watoto wetu, kwamba tunatoka kwa ukoo ya nguvu, ya ustawi, na watu wenye huwa hawatingiziki wala hawainami chini. Wamama ambao hawajaenda shule vizuri lakini wanaweza fanya kazi ya mkono, tunataka tuwa empower. Na zaidi ya yote nataka nikuwe na Mlembe Women Congress Malava Sacco in future, ambayo wamama watakuwa wanachukua mkopo rahisi na wanaweza kufanya biashara zao bila kusumbuliwa na watu wa kunyang'anya mashamba. Usiichukulie kama vile watu wengine wamekuwa wakichukulia mambo yao. Hawa mama wanajitokeza kutoa shilingi 2, shilingi 3 sumuni, wanaweka pamoja. Tafadhali usiweke siasa kwa hii kitu. Sikalikario. Na rĩu tũtigane na icio cia atumia tũingĩre sekta-inĩ ya gĩthomo, kũrĩa kĩgirĩko kĩrĩa gĩkoretwo kĩrĩ kuo harĩ mũtaratara mwerũ wa JSS wa ũnyihu wa arimũ gũkũ bũrũri-inĩ rĩu gĩaga gũkorwo gĩkĩonerwo kĩhonia kaimana. Ũũ nĩ thutha wa mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro na ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget ya gĩbũrũri gũkorwo akĩanĩrĩra atĩ thirikari ya Kenya Kwanza gũkinyagia rĩu nĩ ĩigithĩtie kĩgĩna gĩa gũkorwo makĩandĩka arimũ a JSS na makĩria mũno arĩa marakorwo makĩrutagĩra wĩra ta interns macukuru-inĩ maya. Na rĩu mwaka ũkĩte waya gũkorwo arimũ aingĩ megũkorwo makĩandĩka harĩ mũtaratara ũyũ wa JSS na gũbundithia macukuru-inĩ maya. Maneno ya masomo, kuna kazi pia tumefanya ya muhimu katika bajeti yetu. Bilioni 700 tumeweka kwa elimu ya watoto wa Kenya, na hivi juzi tumeongeza pesa katika JSS capitation, tukaongeza bilioni 5 kwa ile ambayo iko. Tumeongeza pesa katika higher education ya watoto wa Kenya, so that hata yule anatoka familia haijiwezi apate nafasi ya kwenda university akihitimu. And in that respect, mimi nataka niwahakikishie walimu wetu wote. Nimeona hapa kuna mwalimu wa CBC ambaye alikuja ameitwa na father. Nataka niwaeleze walimu wote ambao wako JSS. Mimi najua in the next budget cycle lazima tuweke pesa kwa wale ambao already wako internship, wawekwe permanent and pensionable, ndio pia wao wakuwe na mshahara inatosha mahitaji yao. So I want to assure them that the president is well aware that our JSS teachers wengine wamejitolea mwaka mmoja kama interns, na najua rais wetu anajua, na tuko na mipango hata kibajeti tukienda mbele ya kuweka fedha ya kutosha, so that all those teachers who are currently serving at the internship tuwapage katika budget, pesa yao ikue, wakuwe confirmed, because we appreciate the good work that they are doing. Second quarter of 2023. Nake minister wa ukinyanĩria Eliud Owalo rĩu marĩkĩtie kwanĩrĩra atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩyohete mwĩhotoro harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakũria na kũgacĩrithia gĩcigo kĩa Nyanza. Ao arĩkĩtie kuga atĩ kũgerera bottom up megũkorwo makinyitĩrĩra sekta ya ũrĩmi na makĩria sekta ya ũrĩmi wa igwa, kũrĩa megũkorwo makĩgacĩrithia iganda. Eliud Owalo akorirwo akirekereria ndũmĩrĩri ĩno arĩ kanitha-inĩ wa Nomia, kaunti nini ya Narieda. I'm appealing to the people of Nyanza to work with the government. For the first time since independence, today we have got a government that is responsive to the economic challenges of Nyanza. In the Kenya Kwanza plan, we have got a blueprint, a Nyanza economic development blueprint that is aligned to the Kenya Kwanza plan. That blueprint will sort out issues to do with agriculture. For a start,
The debts owed by the sugar companies have already been written off. The private sector investors will come in and pump money into those factories. We will have money to settle arrears owed to farmers, sort out employees' salary arrears, and also enable those companies operate at optimal capacity levels. We have got a feasible plan to exploit the blue economy. Within the blue economy, we are going to have fish landing sites in Nyanza. We will have one at Usenge, we will have another one at Wichilum, we will have another one at Wandakutieno, Asembo Bay, Kindu Bay, Meho in Migori, so that we can have refrigeration facilities to enable our fishermen exploit the full potential. When the president formed this government, the first project that the president assented to was the Kabonyo Fish Training Institute at a whopping Kenya shillings 3 billion shillings. That is an indication that we have got a government that is truly responsible. Na rĩu tũgũkorwo tũkĩingĩra iharo-inĩ citũ na kũrĩa tũkwambĩrĩria na riboti ya mbĩtĩka cia gũteng'era mbĩtĩka cia kũrekereria nyaga cia Anne Waigũrũ kũrĩa mbĩtĩka ici nĩ irakorirwo igĩkinya final thutha wa timu ya Intercity FC kuma kũrĩa mwena wa Tembere Ward kũhotana na gũtugwo na kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1 kũrĩa Thumaita FC mararekereirie marĩ a kerĩ na gũkorwo magĩtugwo na kĩmanjĩka kĩa ciringi 750. Nayo timu ya Green Stars kuma Karumandi Ward mararekereria marĩ a gatatũ nao maragĩkorwo magĩtugwo na kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000. Kimbo analeta na itoiche. Nashukuru sana, hii tona imekuwa mzuri since tuanze na tunashukuru gavana wetu kwa kuremember kwanza wasichana kwa football, though tunataka pia watu wa Harambee Starlets wakuje wa showcase, tumeshowcase talent yetu, wakuje wa scout hapa. Tunaweza taka hii ligi iendelee sana, inatuleta pamoja, inatusaidia tusiende kwa vitu zingine mbaya mbaya, inatupatia yani morali ya kucheza ball. So mimi napenda iendelee. Tunashukuru sana gavana wetu kwa kutuletea ligi kama hii, imetusaidia sana. Naweza sema imetusaidia sana na naweza penda iendelee. Watu wa talanta walikuwa hapa, wale ambao walijumuisha wakaingia kwa ile ambayo ni president, wamechukua players 8 kutoka Kirinyaga, and I hope from this team watakuwa wameangalia wakaona ni wagapi wanaweza chukua, watuambie ndio to support our young people to develop their talents. Hatuna mengi ya kusema isipokuwa nina furaha sana na congratulations to the winning teams, na pia wale ambao hawakushinda pia ni washindi, kwa sababu pia number 2 amepata 750,000, number 3 wako na 500,000, kuna wale kule kwa ward wako na 50,000, 100,000, 250 mpaka ikakuja 7.85 million shillings. Kwa hivyo kila mtu ni mshindi. Our intention is to support our youth to develop their talent. Basi. Na rĩu timu ya Sofapaka marahotire timu ya Kariobangi Sharks na bao 2-1 ligi-inĩ nene ya gĩbũrũri gũkũ Kenya, iria iramatagwo nĩ kĩama kĩa FKF, iria irahanĩkire mũthia wa ira kĩharo-inĩ kĩa Machakos Stadium.
na hau niho tugukorwo tugitirihira gikunjuro gitu kia mohoro gatho cia mwanya ni we gwitikira gutwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gikunjuro gitu kia mohoro na nginyagia ona rĩu gatho cia mwanya muno kuri aria othe twina guku aria matigirira ati mohoro maya maitũ ni makorwo magikunyitĩrĩra na njĩra ĩbacĩrĩre no ngũririkania ati wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe horo nginyagia thaa ithatũ nĩtũgũkorwo tũgĩkũrehera mangĩ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũgĩkũharĩirie metha-inĩ citũ cia mohoro na ngũririkania ati mũthenya wa rũciũ Minister wa Ugendi Alfred Mutua nĩararĩkirie kwanĩrĩra andũ magakorwo makĩingĩra kũrĩa National Parks na Museum bure kuo aciari arĩa makĩrĩ na ciana mũthenya wa rũciũ mũthenya mwega wa gũkorwo makimaceria kũrĩa Nairobi. Niĩ mũtabania wa njĩtagwo wa Irimũ wa Kimani.